Delighted and happy to take the opportunity to introduce our today's chief guest, Kuiru Kashim Vashum, Honorable Minister of Transport, Veterinary and Animal Husbandry, Government of Manipur. We also have, thank you so much, sir, for your constant support and encouragement. We also have two guests of honors in our midst today. Kuirumvu Genzo Zuringla IAS Deputy Commissioner Ukrul and Kuiru H.L. Jain MCS ADC ADM Kamjong. Thank you so much, sir, madam, for sparing your valuable time to grace the occasion. Unit Wena, Rang Room the Clay, Village Way, Headman, Kala Aling Yuda, Rang Room the Clay, Hunger Ping, Ramwi Katana Ping, Karnao Ping, Kala Church We Pastors, Pungbu Pungma Sami the Clay, Society Department, we Katana Natum Saiko, and RKL Likatomai Railway, and hit the Rang Room Kami, we Vang make up the Ningashi, Kami and Soda Natumli, welcome Sadale. Itumwe special invitees, kala dignitaries on and off stage lipam da clay natum psycho really la natum na rakami mangay na itum na ran the clay program he matay may da mga kui kamay program nga sagi gijine gijihila hangay. Ari Sagi ji program wing ran nge hi program athang ma hang khai ne kha program li slight changes kha lai aida ina akshi da hang chi thai lui ke moderator hi Sweya Phi Khangra ina sam yaura ceremonial blessing hi Reverend Dr. Ashang Luiram Pastor Kuire Baptist Church Kahorai hi Kuire Somi Kasomo President RAPHEI Ungnawlong unfurling of the flag hi itum chief guest na kui kamira chief kup ngashuda Jubilee trumpet hi kui resemble ungrai wena anatam kuira kala chuitili release of souvenir hi kui machung phaire former president RKL anara kui kamira chuitili itumui welcome address hi ishui RKL president ana chilipon the introduction and presentation na kuira chief kup ngashuda ishui log Pashina Ashui presentation atam khira chiwithili unit penglila presentation we atam mira theme song hi kuirunga thimbam tangwa and kuirumla chonchon varana samira special song hi scholars Bakshimi High School Ukrul ashina samira chikup ngashida itumi tribute song hi kuirunga thimbam tangwa na samilishitra Chiwithili monolith unveil he itum kushika achuwi atam kwikara kala chiwithili local katamnao longwe na thought mung group ashina choreography akasamira chiwithili cultural display hi changjoroi ngacha phung bashina khira short speech hi ishui guest of honor atumna atam khira kala chikum ngashida special performance by Ukrul district karate kids ashili atamira speech he issue with chief guest Nara Kamira, torch bearers he best two players of 56 sports meet 2022 Ashina Kwikara or taking he Kuiru Pungreso Zinkai Games and Sports Secretary RKL Anara Kwikami Laga issue declaration of 75 Platinum Jubilee Sports Cultural and Literary Meet 2024 he issue achui Kyashi Kangai chief guest and hida the Kwikami Laga issuing Hania he officially hida the Hopok Sara Ara Atam he ceremonial blessings Vivang Dr. Ashang Luiram Pastor Kuire Baptist Church li midalay kala chikup ngshida Kuire Somi Kasomo President RAPHEI KATAMNAO long dada maron da hokrai Vivang atamra khmin Sayasa se ayala achula jingja itumli ksa akhwav rivra isha wangra li prohono hokhida argel nana phashok mida singum hangsinita phangawai nit re Platinum Jubilee Khamior Adam Khura Khamiwang
prohov rivran dali ning sila khaire arui atami tharan itum na prohoi so khami pot laye riva itum na noe aina ning kajang so khami jia chingri ka hai Jubilee sports meet cultural kalala literary meet sampang khawai itum psycho rele prohoi chingri ka hai we athaji yausang milo noi ming tek matai merano kala itum na ning kajang so khami jia aju argel with president kala executive aina ram hiwai awonga kala hangwu bingna chi thaimi ka haya ayin ji itumna prohoi mangali muyon ka shapoi pangshap chi itumli sangmilo proho noi ming tek matai meno kala proho rivra chithata sada arui atami tharan itumna khiyashi khingia itumai laikishia prohoi rao ocha khishim vushum Minister of Transport, Veterinary and Animal Husbandry of Government of Manipur ana itumai pilan khanga ki dakhlai hi proho nana tharang sak milo chithata sada itum psycho prohoi mangale aju Jubilee sports cultural kala literally meet hi chingriana ring kapha aina moyon khui khawai proho lumshan khamita shungmilo chiwang itum siyasat le noi ming dek matai meirano khikla chila psycho hiwang itum ling tang khamia proho chukisoi ming singda sayha kasanai amen. RAPHEI KATAMNAO longwi tingkum hangsinida phanga kakasunga platinum Jubilee samka phangai nang soda hang phanga da sini kakapaya kachipui ngareu ngasan world time kuire khuli itungwi kayasi kapaya kusim busum minister na pilan khangka khawai apam hili rakati paire kasi sokti haulo kapha rakang miro Ning shere ara unfurling of the flag he issue with chief guest anatam khimirno. Flag we in charge kakuiba jina akashida stage ming namni kramin itumwe Tangkhul and temje sangum say itumna ili prasang khwaing le
们来西塞几百人，我闹米海人啊，我爱你，可是个萨康拉米海人，阿瑞勒伊图尼马霍海勒。Harga pun tak ada pemisingan. Yari pamilo. Arai tumna Jubilee drum party Queer Samuel Ungre ana tamrak kwimirno. Yare apang pemilo ning shere Queer Samuel Ungre li itumle Jubilee trumpet matala kai nokong mi khai wibang ara atam he release of souvenir Queer Majung Phaire former President RKL anatam kwimirno. Ku yirbuи Piachi kaniya awunga kala ajuwe ya chief guest kala aring sokasada official bungsai kora bungili idomwe hang jingum hang신의 방아 자다가요 송잣 희위 소비니어 무요양 가바이 이동이 가방이니 같은 딸거를 말이 이나 다 가미네 지삽라 Bang, pergi bisa.
Itumui souvenir release sami ghai kuirama chung phaire hi RKL we former president ngachaili rermai thui gichi former president akhne chui wangai na ningshie ishui kuirama chung phaire na lila ara atam hi welcome address we wang RKL we president li atam midalai volunteers being stage le volunteers khani shi khadar kar sat le ye chen ga tha kwa lung li stage wi mangali khara milo stage wing lem li khara milo ga tha kwa lung le volunteers khani shi khadar kar sat le Chief guest, guest of honor, RKL ex-president, unit when rather lay, president being RA history committee wa koin atam shimai ga ishi president kya shi pai president na atam kuiron ga tiao mai ga history we hi convener ak sauda atam hi shimai ga pingai आज 75th RAPHEI KATAMNAO long we platinum jubilee ka shung we Suiner RAPHEI thumai kharara oja ma jungna release sami dak lei hi matai la gaina ithumna kyak ning sangda sa sala lo otmo shokki gi atamli RAPHEI ithumai mangali rangrum tale GS Hanyo niece of late GS Maya founder Anna 50,000 Kuiru Yungre Jingyo Horam niece of late Saung Jingyo Horam founder member 50,000 Kagatumali Huimi Zimik in memory of late Pemile Weza former RKL executive 50,000 Ashi Gatum Hina contribution kami mangai na aju souvenir hi phong shop ne ji nutum psychorally ti shat ngai ni ne shila kai re ara itumui khya chi mai president na atam khui laga mathang issue program hi souvenir committee na me ji issue president na mathang ai na panglan sami no first one. Next question. 1949 Kharjan li 1948 li halang li RAPHEI larik tam khui khai kala brishi hopok khria pingina meeting sa khui laga Komsom Pungri li 1949 li meeting sasa the gzip khui laga NSC the Northern Student Conference the hopoka kji hi ashi mi jishat yes 8 na hopoke kji hi Kharjan li itumui 50 years celebration Golden Jubilee celebration we Thodenjan li mathala gai nak pi mi hai le China az 75 years kakshung hili itumli hopok mighaya kala thandra mighaya president hibing hili itum arkir shongaina panglan mingai le China issue we pioneers being mawon south Israel ka shimkur athesa na mi thuik je shimkur athesa na rangru mi de klebing na mangali shok mi man lo Mung Te Kasom Wo Shi, son of Mushungmi, Ge Shangam, son of Asui, GS Maya, Arer, GS Hanyowo,
NZ Roy, son of Ramthing Chom. I hili paper league beyond kind of sorry. Father of Ramthing Chom Roy, SP Bartio, SK Bartio SP Gine, SK Ramter, Saung Jingyo Horam, father of Ar Yungre, S Philip, father of Peng Peng Shang, J Pungyo, father of Paul Jelly. Ashi Jishatina, Ishiwi, Rupehi Pashokmina, Gala. Atum first NSC Hokpok Hili, first German Sada SK Bartio, Aumi SP the nickname Aina, Awi allies name SP the Latatnae, Anna Ashi Ari in a Pashokai Bina Hivak Shok Monlo. Shimku Razan Kaiping Jin Ari Pasho Kaipin Mangali Shokning Momano itum Banglandi Tag with Adam Shakify Tag with the Sase, Sakali, Yauda Vaisara, Jani in the part of Shok me Kaiping Jin the Mangali Shok me Manlo. Itum we second German Sada RV Mingting. Ma RV Mingting. Kula Ashi now Mirana, Rabam Lega, Mangashok Manlo, Shimkur Ate Sabina. Okay, RV Turi Singh. Nextly, Cape Mario. Okay, Chiwichile, she Cape Mario. firstly, President the German the Raksane, Lega, he nomenclature Kangache Kala. Itumui Ktanu Hili Amingji Kangji Hili President the Hoboke Itumui first president he K. Solomon, father of Pomreyo. Shok Rabum Lega Mangashok Manlo PR Majung Itum Atang Ishi souvenir shop Mikai Kala we now mirror the President Saxane Amedeno Sanchi Abane China Awonala Mangali Shokning Milo Jinaungai Yangya PR Cutting, Angelus Shimra, Awi now Mira Benjamin, Rabam Lega Mangashok Manlo, PR Impami, PR Ramshang, Awi Akto, GS Dai, Amuji, Awi Mhut Amuji Naramidle, Miksha Zimik, father of Ungui Zimik, Ngazek Kangra, Ameng Ngazek Kangra, Ramthing Jomroy, Homing Son Yangya, Gahau Son, Kosomoshi lah here. Okay. Kongre Woshi, Dominic Shimra, K. Lawrence Dizar, Ringahau Rongui, Jonathan Mila Luiram, Tuishang Zimik, Redeem Kare, Aaron Kangra, Abing Shimra, Tuisem Kamgar, Ungmaring Zimik, Ngajon Mi Jomroy, Shimringam A. Shatsang, A.S. Augustine, Promise Kongrewoshi, Ramlung Shatsang, Amaitenoson Pere, Isaac Mishangvo, Kapang Singh, Ronru Shimre, Mionmi Ungkai, Wongam Rayama, Ibihina Manga, okay.
Okay, azingli instruction miere jenla he former president he being hina he we long now he thanra milga ngnaura milga az hina 75 years platinum jubilee he mion khui shabda klene jiwang in athumli ning shie china ina athang instruction mi khaida da ina vaura RAPHEI KATAMNAO long maling me rano jihe itum ina khang sida azingni he former president bing pang khanga laga repetition he samilog jihe hangai kini shi sase ya RAPHEI KATAMNAO long maling me rano RAPHEI KATAMNAO long maling me rano okay china isina mazangrang laga abawa aina presentation ji ponda ran khui laga jang mi ser no तो जी हाँ आना आना थे से माइक्रोफोन मिला
Ishi former president Bing Hili presentation Ari hin kup khai mining ni memento lo yafura Ari la gjon lo yafura jana na tum tung bai film ra hi samphang la ga chung miselo jana gjon ji lang ran man lo souvenir la ran man lo souvenir ji va avu yawa se lo kim nam ne organization re avu yawa se lo avu miao lo susna avu yawa miao lo susna Kujona ina souvenir de la kushok moman laga Ari hili ngning lelga Ari ma atamu khulimra Kujon de la kushok moman lo Kujon de la Ari mi serora jana kushok moman lo
Yari ping apang pangla gana kushida ka phemilo atumui mangai na itumna aji arkel hi khamyon sang ka phangne yari sai ko rina apang malai na ka phemilo Yari ping apang malai na ka phemilo atum khlai hi mangai na itumna aji arkel khamyon sang ka phangne Hello. Ishui chief guest nala photo session hili zang mi khwais request sadle kala ishui guest of honor khani nala photo session hili zang mi khwai request sadle Chief guest kala guest of honor khani lila photo session li ang room khawai request sad lay
yarina san khaim salo arila presentation hi mukup narang jine ari former president kala piano sping shim khuli ngran mira kala azwe ishiwi hili chief guest kala case of honor kini hili arcare shongen arila ngran foi fidklene china ishiwi organizing committee with convener amesorin kalengna adam hishokwi milga ngran miorona Jing ham salala. Tade itum sai kora RAPHEI we mai yang da kangunum se ki jina tum lila tu da bil sangai. Achukum hiba Jubilee year sak jangau da chung mai thui da atam ka koi hi isi presentation hi nang sau ni ka da la kham chuk le da le. Aroi la bat kar phye itum na presentation give ming roki ji yang. Ara isi organizing committee will lever na khare sada itum aj Jubilee hewi maso wasami da khleya chief guest itum wilegishia kala itum ne avavasami da khleya amai khushim vushum honorable minister of transport veterinary and animal husbandry government of Manipur ana apam hivakra de isi organizing committee we Aroi legacy mai sa give now ko khimilu itum moi kya shi pai somipam vushum president na panglan mi no Ning shere ji itum kya shi pai ajuwe maso sa khamiya amai khushim ne ka khne li itum ajuwe guest of honor sa mi de khleya kuirumvu kengo during la IAS deputy commissioner okrol achon na le hivakra da itum give now hi khara khimilo Yarin sai kor apang marlay na kaphe milo. Hey, vacuum se. Cameraman ne. Thank you ni shere. Guest of honor hi kathum le da khle ne. Ka khane li itumwe legishia Guru HL Jane MCS ADC oblique Adam Kamchong Amainal Hivakrada give Krafimino. Yari bring pang marlagay na kaphe milo. Chot ngokai re jingham na saida ka sala la itum khang room laga program hi mapung phala kai na kupsang kwai sa se. Presentation chung nai da president la malai khai nai aru la vat kar phye itum moi aju Jubilee monolith and velsa mi ki da khleya itum guru SK Ivis son of late S Partiu LSSP first German archer anala apam ashina mir khrana nai anala hibakra da jing juroi wen nai issue we first argue with German sina umira na hi ka khane le itumui host we ne kha thai ji sala la ishi
organizing committee we na le itum na legacy a chang ba ke stay ma sa ba na chaw da itum legacy a mai legislation and kishung is RAPHEI le le IS a khamang khle ji hi ba hila ko itum chut khai ke sak se khuni thot ping kala awai khaya ka da de itum la ka vai sa se ke ji na tum le request sangai ma ning share ka khadeli aju sovereign release summit da khlaya itumwe aman sak mai kap ka cha value le mai kap cha former president ngajali ra mai kap ka cha athang la chief fasam bhangai re kha issue organizing committee we na la alela chief ngara naw ka da anala ishaw ne iram we na papam bai awama chungนั่นเลยว่าอักษิกช่องมีลูจบข้างต้นเลยจบไม่ใช่เอาไปขโมยต้มจังเลยจังอีเด้อJubilee le tum ka tong khya shi da mi ta la go se mano tha hai se ara ishi arkel we organizing committee we level aina khu hi we awanga headman sa mi da khleya itum arwe amai yang mi koi re wo nan la hi va kra da ishi we give chi khra khu mi lo Okay. Thank you. Thank you. ka khaneli Jubilee hi we local organizing committee we convener amai ke Apollos nan la hivakra da kif now ka khimilo Yari Bing Chot Ngro Kai Re Jitha Salala presentation atam hile apang kagaphe himam lai mi se ge ji request salu shitale khanaw sara hina naw mai thoi ge jine ka aman sak matai makeup ge jine local hikwire baptist church we yaw ko homa reverend dr ashang loiram nan la hivakra da kif now khra khimilo Good. Tunalin me apa cha tu okay Helin no tha khai akhle re athang ji ithum khya shi ka pa ye oja tuna do a he phai phung khu bai ni thum ling nai me kap ji khu nei sangba sa thui khai ka the pning sa ne sang chau de ka ala hili presence at le jana I would like to call upon Mr. Donado STO Chingai and Jasami to come on the stage and receive a small gift from local organizing committee. He valedictory thang la ra lui fre ali la chi thang la mi lui fuki ne. Isi Chingai na Jasami we hi ana kam sau ga da awe aming hi official level valedictory le ka nai ka Chingai we hi mai pam sron jo hi a transfer jadaw da na aru in charge ko da ana ngani mi da khle ne sai ko na pang phim se na thom sai ko le organizing committee we thuna na ni shi share ko ka chot ka sa ka ya ka khang mi wang ko bai re ni share
Yari Bing. John Rokaire, Tasalala, Rupino Bingo. Okay. Chung na me da malai khai ne yari ping na ka pheu mi lu shi to a chi I thumoi khia shi ka pa ya chief guest na amai khushim na a cha ana khrai le phone da units ka chi bole syntax akrip khoira mi da le chi ina ari pata me okay units ka tong le maning manai kha tha da I thum na ka thai ya mai ho chi tha la First speech. It will so sorry. In a yon kind Mama. Katong limire, ka arui he first page sada. Katala jigger he carry with condition Masak Payvan, it pay the Mukutaro to the creed never money volume by hina. China in a hilipata middle clipping. First Saturday itum he Ashama he will tell it receive Krasamiluji he not only request sadly. Kresada, Huishu Gatam Nalong, Luri Shimpung Gatam Nalong, Pe Gatam Nalong, Nungbi Kulen Gatam Nalong, Langtang Gatam Nalong, Shirui Gatam Nalong, Sehai Kulen Gatam Nalong, Lori Gaju Gatam Nalong, Jingjiro Sivi Gatam Nalong, Kamasom Pungre Gatam Nalong, Sehai Kuno Gatam Nalong, Pungjam Gatam Nalong, Marem Gatam Nalong, Lunghar Gatam Nalong, Kamasom Walele Gatam Nalong, Galhang Gatam Nalong, Kamasom Pungtar Gatam Nalong, Sehai Gahopung Gatam Nalong, Poi Gatam Nalong, Paure Gatam Nalong, Kamasum Kayangho Gatam Nalong, Halang Gatam Nalong, Varanglai Gatam Nalong, and last Halang Ato Gatam Nalong, not from the program he received Krasamilo. Thank you. Yari entertainment kiwam kwikam da sanai lire. I wouldn't take much time. I just want to read out my presidential speech. So without taking time for respecting just on the ties and off the ties, I will just go straight to my speech. At the very outset, I would like to pay my tribute to the pioneers and founding fathers of RAPHEI KATAMNAO, which was named as Northern Students Conference, NSC, at the time of inception. The nomenclature may have changed in the course of time, but the guiding principle and the values remain the same. A time has come to retrospect ourselves. Who are RAPHEI now? According to folklore and folktale, the people residing along the two major rivers of the northern Tangkhul area, namely Rungazak and Chalau rivers, which originate from the Shirui Gashong Mount, are called RAPHEI now. Therefore, the connotation of RAPHEI is historical and geographically defined. The characteristic of RAPHEI is clearly defined in the biblical parable. It may not be wrong to say that we are the salt of the Tangkhuls, as we have been the sole producer of salt for many years. We used to trade across many regions, even reaching Imphal. The scripture of Matthew 5:13 says, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot." Taking this into our context, is RAPHEI still playing the role of salt? Are we still vital like the salt in our society? It seems like we have lost our saltiness in the society, for which we need to revive our lost characteristics that was endorsed to us by the Creator. The pioneers of NSC were driven by a vision that having a common platform for the students' community of RAPHEI will bring unity and harmony in the region. Back then, the situation of our region was pathetic when it comes to education. Hence,
creating such a platform to encourage students, to encourage education, to impart the essence of socializations, to uplift the living standard and personality development was need of the hour. The dedication and the endurance that they have sacrificed has triumphed over ignorance and illiteracy. The spirit that lifted this region from darkness to great height of hope, believing that we are united. If we are united, we will raise higher and prosper together. As we step into Platinum Jubilee year, shall we all profess that the letter and spirit of our pioneers are kept and maintained. As we are going to celebrate the Jubilee, we are celebrating the achievements and the legacy of leaders that have brought us this far. We need to introspect ourselves whether we are growing directly proportionate to our age or our growth is indirectly proportionate to our age. For the last decade, we have had many many incidents of ruckus during the conference, and it has become a precedent. Thus, we have many rooms to improve in our conduct. Let this celebration bring about the best in every one of us, and let these celebrations be the reasons that we love to be part of the RAPHEI KATAMNAO long. Long live RKL, may God bless us all. Kugnalim. Kachata sadale volunteers katum natum na konchadale ka backstage wa kong bilo ning share atam kui mi khain tum sai korale ari la itum presentation hi kui kan lushitra itum khang laga sala la itum khang ro ka the presentation hi kupsang khwai sa sa itum yon dak le tong khai hi mi ping hina chikat khami wang itum kham yon sam ka phang nei ari la zimi cho ka sang ka ring bhagi dale the sai kor hi atum mi manga aina itum ring pa sam ka phang nei chena LOC Reno organizing Reno Psychorana present kami Adam le itum pangka page mam lai hai say itum ling thorla kashak zam thalanging ran midle China itum atam gujide itum samang dak le yang China itum pang no mang the itum contribute kisasa dak phemi lakse gi hang khangai nei ari adam hiba itum leg share LOC bashili adam midle ne shin ka khui milo Compares pina atam committee wani silagare kuire local organizing committee wagena pangran kiteu ka ran haidale jena achui le kishia remaitu da khishim wushum Honorable Minister of Transport, Veterinary and Animal Husbandry Government of Manipur le remaitu da mingaitale ishiwi convener ke Apollos na pangran da samirono issue minister na akita kusok mi reno kakaniali guest of honor kuidambu tengko turingla IS Deputy Commissioner Ukraine anala pangran krap khumi reno kakathumali guira HL Jane MCS ADC ADM Gamjong Kamatieli issue jingai we STO lila pangran kiteu khamingai tele ana pangran khra khumi reno
Committee Committee Guira SK Ivis, son of late SP Bertiu, SP First Chairman RKL, Anala Pangran Krap Kumirano. Kapangali Guira Lakisan and Kushung IAS Anala Pangran Krap Kumirano. Khanao Sada Guira Biar Machung, former President RKL, Anala Pangran Krap Kumirano. Jena Guire village nalak deo ka pangran mingai tali jere jena kresa te issue anokro chief case na pangran je khara kumirano kala hiwe ram hiwe awunga na pangran khara samirano. Kakhnele Guirambu Kenko Churingla IS Deputy Commissioner Yukrul. Kakathumali Guira HL Jane MCS ATC ATM Kamjong. Kamateli SK Ivis, son of late SP Pertu, first Chairman RKL. Kapangali Guira Lakisan and Kashung IS Anala Pangran Krap Kumirano. Khanao Sada Guira Biar Machung, former President RKL Anala Krap Kumirano. Okay, issue presentation healing sungai raining share. Ishi RAPHEI now people mithila ke gihi kshama ngai na meaning la witness kasala samhang lak le arila guire tamnao long na la presentation ni ngai de le da hang le jubai na ashiri atam mid lai guire tamnao long. Hello, check.
yarwi na map ka samilo hivakli khang ro lai khai na ne chen issue we kuire we youth na la ithumui inaugural chief guest le pangran mi ngai tale chen ithumui chief guest na pangran ji khara ko mi reno Joining share. Hello. Majat manotha kapaya. Presentation mi plungi ki akhle lui dale. Ishi RAPHEI KATAMNAO along with organizing committee will level aina. So I would like to call upon Mr. Timothy, the STPO, who have come all the way from Ukrul along with our honorable chief guest. So I, on behalf of the organizing committee, request our sir to kindly come over on the stage and receive our small gift. Thank you, thank you. Last sada wishu aungana presentation mi khai ji chief case le adam ji pat ka khwi mi ro jo adam ku shok limra ba last na hina okay ma lekhang ran man thalo arma moderator mi ro na moderator na adam ju khwi mi ro no Jo moderator na tam nyukhi miolo laga series ne da miolo Atam hi ara theme song ishiwi RKL theme song hi kuirenga tingbam tangwa and kuirum la chon varana samir no. Hello. Check. Hello, check. Hello. 75 Jubilee Cum theme song now, say. Music, please. Hello, check.
Yawi ong chip sirsai. Check. Hello, check. Ning shere itumli theme song thala kaina sami khai chuiwang ara itumna special song he Scholars Bakshmi High School Ukhrul ashili atam mami chaw rang laga Scholars Bakshmi High School he Ukhrul district li rare makeup kaji school akhana
school hina bright salak ka hai katamnao shok nga sakta state we central we kala khanga tai tai organization we otpam ka khakli nga ningda klai officials ka chung ka le chili nga sungda ringa pha pau akhana itumwi khayashi khangai minister ocha khashim bashumna ning haklak aina katamnao li ka katom sada achukum 2024 we session li scholars bakshmi high school li tam khangaya katamnao 50 we bang admission samira kala katamnao khangatai trada khanili trada khanili la katai we aina sponsorship mira Chiena scholars bakshmi high school li tam khangai katamnao ping kathagwi alungli principal li samphangda hi katha sponsorship hi samphang khawai salu ara atam khimi paira ning shere itumni special number mathala kaina sami khai juwi bang athang hanga hai katamnao gchichi itum mataila kaina ruphai naw pingli opportunity mi da kleine juwi bang aina opportunity hi miss masala arwi school we principally mi khwai gchi hi natumli chithai da lai ara atam hi tribute song hi kuiranga thingbam changwa ana tam khuira ana sagi de leida khlei la hi RKL we President General Secretary na
आरकेली लेकिशी सादा कंपोज का साला ने कलला ही स्पॉन्सर ही जुबली शंगरे कला मैथ्यू सासा अनीना साखमीना हेलो अरे साकित खैलाही इगदोना आउ उग्लुंगाइना कभी सोखाई कल इन ल इवी उग्लुंगाइना लेंखाई को खाइला इसी रुपये कदमनाओ रुपये खनी तो न तुम इवांको लाहिंग ना लगे इतुम रिंग मारुम से म्यूजिक प्लीज Oh,
shinaye ningyang naye itumli tribute song thalak kaina sami khai chui bang kajithaya ka saluige athangwe Jubilee team song he compose he Sorin Khaleng souvenir organizing committee anasa khamine a convener organizing committee anasa khamine kala he produce he Tochan RS from Bay anasa khamine ara itumna monolith unveil he quick vaisa se jena he ada sak vaisara itum stage li pamdak lei bingna apam chili vara kala yaruina ba yaw ya khai masa mi luila chishong ba mai ngre yaw se chida da sak vaisa se kala hi wish program hi unveiling of monolith hi Quiru SKI vision of late S Bardiu first chairman RKL kala chili Chuwitili unveiling of log monolith hila Quirilla Kisan and Kashung IAS and Hilada Quigara Yarina Yawya Haimasali Lord Abam Juena itum amai mang Jishong Real say Gahili stage lipam the clapping na Jishong Bak Vaisara monolith in charge Quidak Labajina apam chili ka rangning miaulo check Hello, check. Hello. check
Celebrating 75 years Platinum Jubilee Cum 57 General Conference, Sports, Cultural and Literary Meet, 9 to 19 January 2024, Quirei Village. Theme, Celebrating the Past, Enduring the Present, Envisioning the Future. Chief Guest, Inaugural, Kushim Vashum, Honorable Minister, Transport, Veterinary and Animal Husbandry, Government of Manipur. Cultural, M.K. Brisho Shimre, Spokesperson, BJP, Manipur Pradesh, former Deputy Speaker, Government of Manipur. Valedictory, Ningam Jamroy, retired IAS. Guest of Honors, Inaugural, Kenzu Zuringla IAS, DC Ukrul. H.L. Jain, MCS, ADC, ADM Kamjong. Cultural, S.A. Ramganing, President TNWL. 2. Shangam Shaliwo, IFS, DFO Ukrul. 3. Agui Shimre, DGM, MSPDCL Ukrul. 4. Temrishang Murray, EE PhD Ukrul. 5. Jubilee Kazingmai, Program Director, WT Ukrul. Valedictory, 1. Timothy Zemek, retired IRS. 2. Christian Hom Huileng, ADC, ADM Tamenlong. 3. Dunado, SDO Jasami. Speakers, 1. Jem A. Shimre, Secretary General, AIPP. 2. Reverend Dr. Yangahao Vashum, Professor ETC, Jorhat, Assam. 3. Reverend TM Gabriel, Priest, cum Principal, Christ King Higher Secondary School, Chingroy, Kulen. Monolith unveil. S.K. Ivis, son of late S.K. Baku. Souvenir release. P.R. Machung, former President RKL. Monolith donated by S.K. Ramthar. Donors being we Baji Lay O Kilon GRM for 50,000. Sixthly, UA Huileng, 70,000. 11thly, RS Thocha, 70,000. 12thly, Raingam Lung 50. 15thly, Jendolson Vashum. 16thly, 3,000. 17thly, Yarimung Zeme, 1,000. 18thly, 50,000. 9,000. 50,000. 22thly, 50,000. Being we Tam he log monolith unveil sak vai midlai.
the 75 years Platinum Jubilee Cum 57 General Conference, Sports, Cultural and Literary Meet, 9 to 19 January 2024. Theme, celebrating the past, enduring the present, and envisioning the future. Host, Kuirai KATAMNAO, unveiling of the LOC monolith, Kuiru Lakisan Ngamsha Kashung, IAS, Government of Manipur, donated by Kuiru Lakisan Ngamsha Kashung, IAS, Government of Manipur. Ya resettle sa liao se itu mui program hi ara masang la gop sang maman kvai saura monolith unveil gasawi program ni sharu khui mi khai psycho relining share ara thought mung group local query KATAMNAO long bashina choreography ji ready sam yaurno Hilay ka chata salushit ke ito may souvenir he volunteers ping na yorzat dalaye China kajikata ito members ping na kui miser se kala aman na 300 limusui kata na ito na ning hakla kay na chapanga tingkala sang mi baye souvenir he ito mi phu kaji kalay darkar saye
75 kashung khai Jubilee with souvenir nei chena itum na legacy sada la itum na support sada itum with souvenir mi chi na khwai sa se ge na tum le psychology je chi shan mi khangai nei Atam hi thought mung group li midlai. Atam hi thought mung group li midlai. Thought mung group. Chi gup ngashida. Chu gup ngashida itum cultural display hi chingjroi ngachap hong wena yang rumra. Kha ready na pa misalo.
thought mung shi group leaning shi chung kami dle ara itumna cultural display he chingjroi ngachap mung bashli atam midle Ning shi nai re
cultural display sami khai jinjroing ajabhung bashili. Now I would like to give this time to our guest of honors to take their time. First, Kuiramvu Genzo Zuring La IAS, Deputy Commissioner, Ukrul. Check. Yeah. Kurai kuli RAPHEI KATAMNAO longwi hangshini da phanga kaka nidrai khamayon hili razang mi daklaya itumwi imaramwi khayashi khangye ya kathana sami daklaya kuira Khushim Vashum, the Honorable Minister of Transport and Veterinary and Animal Husbandry of Manipur, Hili Guest of Honor and Razang Midaklaya, Kuira HL Jain, MCS, ADM, Kamjong District, Duna Duo, the SDO Chingai, Kala Ishiwi, Sri Lakisan, IAS, Hili Razang Midaklaya, Itumwi Pungwu Pungwa Sami Sagasa, RAPHEI KATAMNAO longwi Kathana Bing, Kuirai Kuwi Awunga, Kala Ku Kongnai Bingwi and Razang Migaya Awunga Bing, Kala Unit Katonga, RAPHEI KATAMNAO Azingli Laidaklaya, Notumzai Koroli Iwringapa, Salam Midalaili. Kum Hangshini da Panga Kaka Gajihi. Mi akawi mirin liver ahi rarai gahaya mi akane kala katamnao long hila rarsang la gahaya kala kumang na majila atumwi otsaglila arar ka gahaya na gajihi na shankhuin da laili hang gahai thada itumbing hi thui gahaili kharnau bingna khisami haikla gajihi itum phaning ga khui atam Lang Sara Achui Higata Jubilee Cum hi Kuwangla Jiaka Tan mi haigas habing Redu we totally Katana Sada legas habing na Tandra Kumuwang aina Aju itum higata atam hi Kataisam Gapangna Ari Pung mi da glaya Pungwu Pungwabing RAPHEI KATAMNAO longwi Atumbing na Jitai mi gahaya Sa jitai gahai Jiwi Paijon Jili Zat Yun Maman Laga Hitada Ragashung Nei Rara da Klaya Mirin Rara da Klaya Kum Hilila Hitada Sara Jitai Gai Hiwe Aina Tamkhui Gabai Kilai Mawashung Karar Jili Itumna Katada Ngam Sang Baira Gaji Paning Gukui Kohoi Higata Atam Ngasang Sangaye Ajuwi hili razang da klaya lari ga tamnao ga chungka khu hiwe na ra da klai thumra da khani lang da klai bing hi bing hi na hi ga tha nitra hili razang laga khangrewli khanghanli ra ga jang kala word them wi apongli ra ga jang kala culture wi apongli la da ra ga jang hi tharanli itumwi mashiman ga paya Itumwi thotli mashiman gabaya magun ko hoyi itum hi bing hi tamkhui se shukhui se kalahi itumwi mirin wi phaikar wi wang kanala ga hayana gaji itumna thaikhui se Number 1 hot khana ko hoyi itum mahai hai ta bamne hot khana go hoyi malaila khipa khana
thak ka chuili makarar mane na ot ka sak ka jivali hot khana go ho hi darkar sai lairik wi apongli je salala gala nana la ga sawi apongli je salala nana khangre wi apongli je salala practice hi darkar sai drilling hi darkar sai hi thada sada itumna ningkhamazing aina odi masawa akha itumwi phaikar hi khamtaimya chui khamaya thakli zatki gi ji hi saglage hi wiwang aina itumna thaikhui se hot khana ko hoi hi darkar sai hotna laga mung sung thura je hai kha itumi hi ning suita lui hawe ka khane li in hang khangai wa endurance hi lei phungra khang ga thai ko hoi hi darkar sai hot khana wi tungli khang ga thai ko hoi hi darkar sai agshida sa laga masa thai thura agala mai ki sam manga we fail sa we ge tharan li makana thrai dai ta hai ta khai chang chi maning la kum kya ga jang sala la I hot na plung ra ke jiwi I thai khui plung ra I wi li yon ga hai I wi li ma wa ga pai ji li khi in tam khui ga vai khi lai la ga ji hi tum na thai ga za go khui tharan li I tum wi kham ka khne ya tha ko ho hi li I tum na ka shung ra hot khana kal la I tum wi khang ga thai ko ho hi darkar sai I tum na mirin wi phai kar he da go khui tharan li mi li lang chon ka mi I wi ga thai hi la mi li la hang ji thai ge na wi ga thai ji la I li la hang ji thai lo ga ji sharing ga ji hi la darkar sai ji wi wang ai na KATAMNAO ak sada ram we na ra jang ga ya ga to na ping I tum na pning gi ga ji hi la mang wa la ga ga ji hi I tum na hang se ja ga ka tang mang wa mre complain ga sa hi ka tang mang wa mane kha ina khi sa pai khala I wi ai na ko shok sare resource hi mi ko mo I ne ji ai na I wi ai na khi shok la ga I wi ai na contribution khi mi bai khala ga ji ba hi I tum hi phaning sai ari hang ga hai tha da rupai wili sir location first IAS chang ana kapai aina ana ari phungdak laya post thi sam ga phang maning manai hotna laga larik pa laga tam laga sakhui blungra kji nei ina awili thai gu khui akha ahi ning hak lagai awili ning ga tiawi mana jang manai hi ga tha hi na wili I wili hi ga thai mugun hi laya ka I tu ming hi chui khamaya ta khamaya wasung khamaya songfu apong hili wasang pai chi wi wangai na hila mamlaya se rupai bing na tumwi ke shai khamangli khangyam yakha na tumwi mirin ji le hyak khangyam ngsak se ari hanga hai tha da chi rum hi jang rupai le khlaya chalau go ho khu aming zatla ga hai hi ga tha hi wi ai na khi shok machi khi sa vai machi hi mazang la I tum wi han chai ga phai ma ba sung rar mane machi khi ga mak ning tha ye jang machi khi ga mak ning tha ye kha machi mazang la han hi chai ga pha wa de na hi machi akhang sa lo ke ji hi ne jang ji ai na hi ma ma la ya se na wi wang ai na mi bing na khangayam go ho ji thai ghi ro no na wi wang ai na shai ga pa khangayam go ho ji wasung sak se ke ji hi hangai ye kala hi tha da razang ga haya nutum zai ko ru hi wi 75 years wi Jubilee Cum hili rag zang hi ai na tha da atam shiman vai si da rag zang mang sang sak la I tam khui shu khui laga ram hi wi wang I wi khu wi wang I wi khong nai ram wi wang rai sang hak sang khawai wi wang I agatam khui plung ra ga ji wi ningrin ai na ra jang sak nga ye khangrep khang han li ne ji sa la la wat them wi apong li khang han li ra ga jang ne ji sa la la ta hi tha da I tum ming li talent ga chung ga mi ga hai ne talent mi khai ga tong ga ji li na hi machi ga tum ga tha akha nga sang sak nga ye kala hi I sa plung ra ga ji wi ningrin ai na tam khui shu khui laga ya ri li ga tha da jang ra
hi tha da khara li ya ri wi li gazang li discipline I ka tha da le la ga ring rak la ka ji hi ga ta hi tam ga khui atam lang sai je na hi ga tha wi ji mi sho thara thang sa ba gi ji li khang mu khang shao shok ha wi je khamang ga sai mak khyon ai na ma ji la I tam khui gi da khara nei ka ji jang in da to meng chai li discipline la mai thui ga ha unit I shi nei ga ji ga bai jang ji ga tha ji ngasang sak se kala hili rak ga zanga no tum sai ko ro hi mai khaya ina ka cha ram li han khung lang sa ro no kala RAPHEI KATAMNAO long wi zat wa gi je phai kar sai ko ro li vre nang so mi da chui khamaya maling khamaya nga sa ro no ning shi ai re ning shinai re issue guest of honor kuirimva Kangu Zuringla IAS Deputy Commissioner Ukrul ana itumli hard work kala khangathai kala discipline khlai yarong ngala bung sa ser khwai mathala gaina shula gaina ka satsang mi khai chui wang madam lila birawi sok mi ta shumir no ara itumna next guest of honor hi kuiru HL Jane MCS ADC ADM kam jong la ta midlai me thuida I thumling naw khmea ka sak wa chili ning gishi masot midli aju phani thili rak jang hili new year we card kikla ar gear basina card of khara ku mil ne China local pasi local Kia shi kangia Sir Kushim Vushim Honorable Minister of Transport, Veterinary and Animal Husbandry Government of Manipur Madam Gengu Zuringla IAS Deputy Commissioner Krur Tunadao Estio Jingai and Jasami our Garwi President former President Kuhiwi Aunga our Garwi Pungwu Ping my friend Lake Shia our RAPHEI Region now Saikora Aju itum 75 kagashong Platinum Jubilee Cum hili itum li tada kaya ga program kamiwang natum Saikora lining shidale Jubilee hi Bible li hang ka Leviticus with Bible li hang ka Israel now being ni Jubilee mayon khang saki Jubilee Cum Taran Rao sa da shikijin bingjil la ning khan sak leiman la kok khmi atam ne aju itum RAPHEI luiram hili itum samui rao sa sa ka ari wi rao sa sa ka ma phiau mi khangai wi ma lei ga shi thai ka thai wi rao sa sa ka chi ka tha wi rao pom wai na ning khan ka sa tam sang sangai RAPHEI now being ina machuk ngasa khangai wa RAPHEI are second to none tada itum mi ki pa khali inferior masa mim nei manne mim nei gi hi ningli le ngasa ngai ningli khlei mang ning la juya tishu da wasang sa ngai itumui society hi itum ga tong na thei da khlei nei itum li sak chimi tui gi ja ka za ti khi khla ja ka mi a khui khamatha recognize masa khangai mashat khangai mi li namda khangai gi hi le aju gula mahaila ga nei thumoi longli itumoi honorable minister sada sir khushim le dale ma mi kumane awi ma ba ga sung le dale ra ka na ji thai sa ka ra la ka sir hi tha da ka sa na ma pha me man la ka chi pa ji sang sa ngai
discuss sang sangai consultation ling sangai chimning la yarui mangali hotel li mashat kazat kjiwi culture chi maling sangai mni ama itum 75 ka sungai re ajukula mahla ga no jama jung hi hilira jang dele ko ana rupai sem ka thang athum na phung dak la dam ji nga shanung la ga ju khang tai ge chung ga tai le ra og thu ing che plung gi ji nei change is the law tada with not the world is change ki ta da jang ma chap paim nei ma sifu paim nei ka nga che dak li along ji li I thu muing khang che hi ka phawak nga che wa da le ka cha ka siwak nga che wa tak le kla ge ji pai hi I thum ka pang sak ngai ka pha chung nga cheng sak ngai kala I thum hi achala hui ta da achala kha chat khana ta kam mai na le shon ma ching sak ngai nei ok thui re sang da le ok thui nga che da le I thum la nga che se let us make a difference ka chi hi khang nga khai khang nga te khang sak ka chi pai ya khama tha bong chong nga te sak ngai ka le I thum ka tong a chi ka thau ning re no ya long li I thum sem ka rum sak ngai I thum society sem ka rum se le ka sheram nau ping aju I thum nga che se ka I thum nga je gi jim nim ko I thum ra rai ko khnui thot na thum pang li le dak le nei society we environment ni ka tha ta ling sak ngai kla rupai we environment ni ka tha ta ling sak ngai kla ki hi na thum pang li le dak le nei na I thum ka tonga sang rung na ka sem ka rum se kala rupai ko hong le hi let us make this land a land of opportunity khlaya apam nga sang sang ai I thum sai ko rali frena thangmet mi da so khami mi da rivrawi ungram sem ka kai hili rupai khamataya khane gi hi I thum sai ko rana phaning laga chiwi shruk khui khwai sa se sai ko rali ning share long live rupai. Thank you to our guest of honor for the short speech. Your deep and intellectual way of enlightening your thought and knowledge have added so much value to our today's event. Aray tumna special performance by Ukhrul District Karate Kids. Ashili atam midlay. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.
Yari bang paklagan ka pemise. Ning Shinai re itumli ukrul ka district karate kids pashidamat talagay na ningang lagay na perform sami kay chuwibang. Ara itumna speech he issue with chief guest aju with chief guest ana atam khui miruno. Metwida iwi kakshi iwi legishi atsi mixo 75 years kak sunga beyond the clear hopo kmia atamali chuda I abawan mahanglike ka hili lari hiling hyawing laga kutung kutahi achakmat he sai jila atsu mixo amingma salaga kala imsan la ktheitra ka chungda atsu mixo iu khyak iu legacy la lucida thik hai atamle 1949 li lingami khaya iu raphe ishiraphe ko ho phasok khmya isawangra awongra chungkhme ari maun sathyare ta sai jilala nanong rai thumna ari inang ning da khle chief ke sang sak da khle ari u portion healing ding da khle hi no thumui mangai na nek ji remethu de acknowledge sange ye club nyung da le kya chi mi de le kya sik ba ya ram hi wi aunga ning shilake hikta 75 kak songa Jubilee hili ram hi na chodala Ishina rungmi ra da notumla Praja bingna Miami da Angal Corporation mida hikta haglakaya Sen 5 kaksung Jingum hi ram hili later clear hangvu no bing Praja bing Yari kato ngana aju notumna Chodla kaya Atom hili Hyakanglang kusokta clear rime tuida ram hiwi Karna bing no shopping isavungra ijavungra inangra notum kato ngali iuring pa pongchok tale aju RAPHEI KATAMNAO long way President and team notum ko tonga executive ping awan mahang daluke aju Jubilee hili souvenir wine hiwi Jubilee community wine da mayon da clay sa da clay sai kore hi notum ko tonga li ning shilakare kala hi notum na aju 75 wi Platinum Jubilee kasung sakta klehi na thum wi mangai na nek je jilai nglai sadele kala athung I thum nang lungwi jili ina hitata wa kapning wa khenga tam tharan trakhanyu nya nyong la ke maramba wa khno trakhana donne chami da kle no thum ko to ngalila aju I winning shi aju wa I chief case mening ne board of thanks han kup sangi jine nyong la ke maramba wa RAPHEI now ne da tail ka contribute sami de clay no thum bing tong ali aju I thum na jili sunai da clay hi kilgal li kenan nga le ma chang nga lungwi ka sun turong ka sungji papa lu jing sak vai sa se I thum tong a I wang hi ning li ji phining khue adam li in a kenan nga le hi ka them samang bai sne gi jo I thla ta thar khu gi ji aju I thum na hili sunai da clay 이시라페 위네 히히 다다 호포게 이다 수나이다 클리지 이tum 그동안에 오고 뒤 힘이 심만랑라가 롱이 다다 레이르노 야는 거 소다 아주 공라위 엉아빙 아부바나 밍마 반리게 RAPHEI 히 이농라 힐리 영러더 커나빙나 샤가 석다라 미데 클리아 웅노빙 그타나빙 그라 유닛 그지 어웨 Katana bing kala hilirata clear inong rajoli notum gudongali aju hili ram hili notum na aju matan tutup aya notum wiji ina
रात खलेक्तो हिउ खुराय द सक्तमन जसा हिउ खुराय द सक्तमन जसा द यंग लगा इन सक्तमन न बिजनेस हाक्सिंग फनिंग लगा रफे हि या आकाशी मांगलंग नुई खंगाय चांग कजी विनिंग रासुगा याजी आचो न थुंग आतम हिले हि कथा 75 काउसुंग लागाय न हौफुग मि खाया चोट लागाय न हौफुग मि खाया हि आरेमा मसाखबाय डेलिकेट्स कदोंगाली हिला इ अपील सांगाये आज हियान ग सोदा आज मीडिया प्रिंट मीडिया बिने हिया का सकता तांगखुल wi जर्नलिस्ट इथुमि कासुंलाम लेरंग थाला हिली हिया का कोवर सामिरेदा मीडिया लागाया कजिबता खले हिली हिया का इंटरेस्ट लेदा खले हिला नुथुम मीडिया बिने निंगसंलो इथुमले नुथुमि प्रेशर नुथुमि खवात इथुमि लेदा खले हि कथा हेर खले मीडिया wi ट्रू आरु हनुइ इथुमि प्रिंट मीडिया मचंग का वोट को तोंग मसाक बाय लुंगली न थुमनला रफाई को हो एरिया हिलिला आतम लिफिनु मिलो जी न थुमलिला इ रिक्वेस्ट सांगाय है कला किला सांगाय है आज इली न सोदा चीफ केस इली न सोदा राम मिदा खया केस ऑफ ऑनर खनी इजर्व चुरिंग ला आईएस आने हिलिरा खंगनी तुई खमथा नाशी खोना रांगाय जाओ न तुमने आली संग खंगाय मरम मा बाबा ngala pingi aya sal ka tisi ka saji na thuni yangkhui laga hi sik dam he chakshi hi hor khwai khamatha hi tamkhui khwai jiwa sak laga ni history ka tamne khele thum like dam ta le laga khiwana hiya ka history hi muslim wi aming sa sagi tamkla da mathai saji karu honi thune tyo me ka portion ka the ta o khele scholar being like writers being a big haji it me tam khui khwai la te ji aru khona ra phata na uji jita ka mai na athang hiling ning da khle ji inong ra mtala ka ngala no bing achu ayer ngale liba ngala no na prime minister sa ngala no na aton G20 li itum na jili ila part khu og da jili khenga tam ji tharan ngala no na president sa prime minister mian li chumi thual ka ba ising la no bing li khiwan no thum hop le gi da aru no thum me ajar churing la hile MBC lo da sa sa te asavan esyo sa sai thalala pesa bero thela ka discipline le ji imsan witness te wa atum hi brevral ka theya chim khune wa jiwan aru no thum le hili rang ning da khle ji na thum alik ho hi wa pramja da khangcha tangkhlo wi isimam nim ne chief case ko donga minur sa da khle pesa expedition le sare meleng sangam ne ka sabba jil mirno mak sabba jiwa chili an present rak sabba ne chief case ने क्या खमी केस ओनर क्या खमी जी क्वेश्चन सा ना हो इसी तंगलो ही चिली में सालक लो इनोंगरा या रिबिंग रांग निंग दक लेजे आवितुई आन रांग निंग दक लेजे नली खिम चुखुई आन रांग निंग दक ले राम तु दक लेजे नवंग खिथे खुई एग्जांपल विभाग ने दक खुई लो आजु हिले रांग निंग दक ले अरे कलम हायगा खले लगा आही सेक्रेटरी कमिश्नर रा काउरे खु हिले राख थे हिले खु वांग कन खनातला जाओ ngala beng ning ma tyo laklo sinau pinglila awa wan la ngala no le ta under simit la sa se isel phai no ping ngala no ne no we ji hi thata hi ngala no thumi achal ka wi ngala no chimning la are ngala no pa ne I thumi secretary la ngala no ne key post ko tonga athang ine isi chung la hanga I wi transporter ne I wi veterinary director la ngala no under sa ngala no o eso la ngala no additional secretary la ngala no mangji ngala no khang na meji discipline le meji state with interest la state with treasury sa jare ji la athum ne thai meji government wang la kanala ke kala family wang la ngala na ko hi ta ka sa ja a privately wing success lo ta ka sangi ji ne a privately sing success lo a privately masum sing success lo inong la no thum ning ma tyo lak lo ngala na ko ho velu hi meri tisuli ki ba brother ne shi shinong brother la achu chen ito chen hi ini chung dam samang alang lang charo I lang charo ta chen hi la au background ne ithesere ala sakla ka na tam la ka ari MCS grade 1 joint KG card shira raphei no bi azu anehli rang ning da khle hi ithu mangkalam hai maram ba raphei na ka sada ane chaka au background them there ane chaka chota hot khana lungli azu a joint skiti kair ko tang
mering phamla ishiran RAPHEI no bing mering phala aramla khamsala tumdal re ishiran RAPHEI no khladam sala tumdal re no ishiran RAPHEI no bing atu 75 years sa kak songa hili itum khangte change akamlaga 75 years mionda kle awo ayina itum bang thal lagane atu kulam halagna awo oja majuna atu hitade 75 years kate sambang ring phanam mering phanamla 100 years centenary 100 years kagajiba iwa jia sarai kthelam thelumre kha atu wi hina iwa bang technology saul bai maramba ba 25 years aruhan atem ring bagi ji hila kasage atu jimso hikta 75 years kak sunde ishiwe ari jang hil kisan malai thure isi teo mai khamang la IS officer ka changda khle MCS nok de changda khle bang le lecturer professor tra ka changda khle hi RAPHEI no no wo athum ma wak sung le la mong sung le la itum na atum ni jeng no la kram no la atum li itum wi property ne ji no thum ko dong an mam lai mi lo itum politician lem ju re ji lam ju kha lo ki kam dam ne kha itum wi wang sakla kai na lai tam sakla ka service ha ta khle bing li atum wi character atum wi character ji no thum wi khmor jan later clear akwa bing ga boli la khana akhnal wa chang la atum career sak mu sak so hi paila ge ji hi azu ina jin thum la hanga ye chain thada phala ge na thada hi thada ishi azu Christian home la cha sa sha phare ishi team hi ishi RAPHEI no bi hi mi wa commissioner IS tra khale are ishi RAPHEI aka khnik chang hili isha ni ishi lamam chi thera kha hi itum wang ta khaler sare ge ji I hanga ye 이 아주 위리 이위 송과 강대대라 임 딩아임레 카이 위닝리 락정 이와 강자 노트라 마사프rum네 운닝리 옹정정 징주로이 바시고 다다 그 소속 사례지 바시네 자 징주로이 집케스 와살가 그 소속 살거리 빨라간 것한데 자이 집케스 커바사데 자나 아카시 농할레 이나바 붕크니 호적 자데 크니 와자 미트랄람 가사자 호마만 나가라자 네 플레이드 쿠다오레지네 아카시 지 이슈 RAPHEI 라가 라스트 리바 이슈 농어 바시 룸로 타다 라스트 룸로 메 뛰기지 closing ceremony ji 룸로 라간이 사던 같은 거 그이지 룸 클라울리 자가 이슈가 ready for fire 네 장 룸 클라울리 아르바바 줄이 너들 그 배워 딜란테들 레르데 아섬마 ngaya 징라 이거다 산이글라 다다 RAPHEI 나지가 기면 megaleisa 아트금 사산이라 다다 요티 빠야 가 요티 따라서 나오서 지레 RAPHEI 그 챙아 무주디 되래 장 아리바바 뭐 팅달레 후에 가 아주금 마 personally는 아웅하는 일 항아들 고 아주 그 GP 바장 그 GP 탐래 고 RAPHEI 아르켈 히아 싱우리 가와이 그지 콘dim마 살리세 이싱라핑 이나옹아라 아루이너 tum리 페이싱로 지라 생겨죠 그라마 할라가나 너 좀라 미니스터 상하나 너 좀라 아예 상하락지 아통이 디시플린 지네워 일라리 동고로 헬레 오자인 거므라 그라 이tum 라리 덤달 그 이후에는 이tum 그담 나올래들래 아스 아탐 상라 kho야데 이위 달라 우바 이모디 kho요게네 야리빈 그수서 라리 덤달래가 이가 다 사클 너럼 나올랑 한인로죠 한남이는 중매 뒤항 tukar ni wala jaka iya marek aman na basur janek jungjahi mes commander in sarai Shillong le in ajon NSUD we in Shillong we precious meat we krasin sada ya ring donga jilila ta kamani hui jine ka samnao bin na luba thada phanga khlopam le in delicately itumna se saji 아크리안 아루구이 암레지 계지를 밤 디디아로가 이는 롱어가 링 파나지 그 상나오빙가 매니지먼트 위 머럼 쩌메 가항네 그지리 바이라가는 라릭 담쿠이 바이레 그지야는 라릭 바이라가는 그지리 호선 잠을 그 라릭이 바이라가는 이툼라 바쿠일가 담쿠일가 아바발리레 히 매니지먼트 락tum달까 히 넘버 1 머럼바바 아주 그 덤나오 사우다 이나오나 너 tum리 이 항아이에 아루이 델리리트 RAPHEI 노트라 삼방에 몬벨리 집게 살라 델리릭 살라 트라카 삼방고 커
Isira pen obing hi isimangan ruma khalik sipal ka khrajan sa sa ramsong khrajan sa nalitai le ka tham log ji hi Mumbai le ka tham log ji hi ramui khrajan sa kham ning no raman na sawang ra le sal ka nan ramui news na nga ja ksa da chil ka sa awa na no thum teli to me da salna sur ga ka ji are ma ma sang sak jo inong ra ila chroni tot lagan tam sa mi ne ila delili tot lagan tam sa mi ne 아주 이위 피범 다들 그러지 이위 그 테마님 고 미빙의 사들 그러지 영구만만 그러니까 임 산을 혼날가 히타다 히타 보진리 베란 일리밤 강성네 아리라 송다 이는 내 돈리 때 설명게 아리라 송다 이 맥시 버프 아칼럼 그런 거 맥지지 팅아가 짐니는 수익 성하다 아카시람 그런 거 이동라 이 점만 많고 이 아tom지야 방절 산하고 아통래 엉안에 혼나가 범서 너 바우래 다사우래 이 항봉타다이다 이나오라 아트르 페울리 팀 툼라다 크니까가 아tom람 시즌 텔류가 지야 수일류가 아tom지 이나오라 너 툼네 델리리 범 손레기 짐님네 이우 메시지 함밀로 몬바일리 덤다 클래빙 아바반 라리감 탈라 놈달리 너 툼네바 corresponding course tamaka tam pek paper na buit la ka pam sa ba sine inong ra jang course handle na we ware jing sa ba we fair poku la ka wa ong la phe sam na sa ba li pong li ji sok ba sine course handle ara ba ba man na ka ne jang ta chine ina al tu ina hi hangau da no tum ko dong ga ka shima sa mi lo wo ka shima sa mi lo knawa sa da azu iwi principal iwi ningli kamchukli kathumle number 1 hi RAPHEI wi bang in machuk tak le hi RAPHEI wi bang very phakri sigi first the kingdom of very maramle itumi mangla songle RAPHEI hi kachia nang da wai kleg ji hi achi chau ram no achi chau khan no cho itum bizarre science az kulam haila ka ne isi Tangkhul lim son lamne bre si songle 기왕 손도 말한 봐봐 선대내리 미원 가야 그히 우크로 농할 징조로이 또솜히 선대내리 미원 가야 그거 웨슬리 그야 감래는 거 알라 아래 가송가가 이나 대다가 손달라나 들러 아자꾸 팔아 파당 받으면 면하래 이신 애드밴스 하면 가봐 이토면 선대내리라 우크로 지정질에 징조로이 바시 미원할까봐 질레 이런 미원할까봐 누가 미원할까봐 브레시 봉르레 이tum이 advance 하라간 렉사노 아주고 타오 브레시 봉레 RAPHEI 키포치니 렉클 그지바지 길리레리 클 클링닝리 클 그지 이tum이 탱아예 아주 브레시 송레라 독도 툼라히 당골 recognize 그 사망 머닝라 옥투네 Baptist mission level 알 recognize 히그지우미 히 이시로 파이틀라 저 송래 이시히 현능나 망아와이 아르이 이투미 베프티스트는 베프티스 송래래 RC 로만 캐톨릭 송 들라 캐톨릭 송 들라 아주 스쿨 마타메 뒤기지 히 이시 노르리들레코 아주 징주로일리레자 클래스 스쿨 아주 힐레 효도 히 아둥바지 홀리 스피릿 컹어때 웨슬 कैथोलिक स्कूल चालेला चिंगजुराई मंगली फादर क्या तंगाई रे इसी हुम मंगली क्या खले रे सेक्रेड हार्ट स्कूल जिले इसी अतोंगलोंग भांगबब में क्या खले तेले वरेसी सोंगले खरनाव बिंगनावा सागजी सामी हाय रे वो वरेसी सोंगले एतुम म्यू खुनुगले मचबने इसी रफेई बाची ही खा खुनुगले की चत पाबा आरुई लेते खले आरुई तिंगो सिंगते खले इथुं बिंबान खुनुग चने ख खरनाव बिंगा इसावांग रा बिंगा खोखरमलाली 98 इसावा इसावांग राव इसावा राव मंगान इरिंग फाय जी इन एव फेवरेट साजे 98 खोखरमलाजिने मरम बाबा इसिरा फेलिबा संदेनिर मि연 가야 미연나나 मती मि연나레워 기반에 이시라 페 돈도 뭐돈 풋만해 저 현나 좀 그리자올로 이지 와가 라바오래 그 그냥 본니 나가위 무브먼트니
Euro movement ni isira pe ma chobla mne wo Kelly Federal Adam ni NNC Adam ni ishi khuwa khale hangmati hangma iram tu somang la 84 ka sa jina wo Captain Bungthan than na ka chalo ba wo than mi long we athum le mak bak the ji thun metric now je tamo de thun pa mi mi ji tla ising rabing ari leje kle oja hora sing kipa oja enji maun sa thare इसी बरेंग माउंट था ही योली चिकर लगा ही रफे न सर लवे इसी रफे यूर सोंगले ला रिक्रेट साखवा की कमलेम ने मरम बाबा यूर सोंगले ला इथुन सागे की जेबा त्योम खरनोपिंग साइर को ख खनि थोट बिंग अरु यूर वंग चिकर दा चताल का न थुम ही की पोशिन का थादल यूर वंग साद लेखले जी अथुम में पेजोन मवा खुइर पासने जी वंग इन ही उखन लाके इसी इमाक बरेंगमले ini kenawa sada ca ana ki melai re kunto kilare se pai mangai re ana Mount Zion Hospital jade chile lasi hi ICU bam laga ila amyong minister jog da ilia patha thongso da ICU changla in chang khan thara ICU bam ba ding ning lite tongam ini Christmas ungchang lai jan ai ungchang se ha ba ka thila tiode 웅증래다 아씨 이시 이만 그 사람 클라자 아라 일라 키글라 히타오 알라지 타오 아래 어자 하우망 히크 타오 시글라 이마 히바히다 멀롱링 라간 알 티와칸 뭐 유리 세바사다 클레 아리 끌람 하이 라간네 유리 세바사다 클레 노툼비 까캉 페션실엘까 키웅숭라 클레 그지 바지 이 사방라나 이 둠미 허폭 미가야 ही नो तुम बिंग नला मथालागा ने फिजोन ही थादा ही किला साउकी खवाया की बाजी ई यूलिक जदा ई तुमी नेशनल कर्नो साइ कोरली ही अपील सांगाई कला सोकला दगले ही उमरमला ई तुमने यूरुजी ई तुमने हबक लगा आरो यू सोंगला ई तुमने लास्ट बाताल या बासने जी सोंग हिला ई हिला त्योमे का निंगली इन पितार सा आखलिए याने ई सिंगराबिंग 그거 툼말레 아통우데 더마 송래래 아주 이제는 이 툼데셔널 무브먼트 힐리 이툼 닝마제 반네 라페 쿤두비마 잡네 주지 너 툼나라 히스토리 테이크 바이 너 툼미 탈라간 디테일 테이크 메 빙링 한 쿠일라가 유르송 우질라 너 툼나 기가 살로그 지질라 이 항아예 그거 툼말레 그나와 사다 아주 윌리 오가 사다 그 데벨롭먼트 송질라 데벨롭먼트 송리 마이 트위카덤리 키감 사미네 두어다 그질라 Chila iya chikthala ki kala kipal ka I precise lam samne kahang lam mahang phum nei ka azu itumna development pong hili ka sapan nang da azu NS National Highway 202 ising rabing hi pesa hi convention city convention ni Union Home Minister Katkarina 1,000 something crore he sanction kung laga mi khai no tatubi tu ukhru hi election changna nai chili hi salaga kalam halan tu 1617 hili unglu khai no helila chaga a khai na cha khua khai na khua kha u bera individual khai na individual kha u bera hiwana Old Masa Kangali, Kachikbasi, Devlin Masami Kangali, Ishi local village problem hita ratsum leo jogda, delay the Azu hitada, Sadek Lung Hili. Ina, Chile, city convention ina, Ishi Madam Chungla, Chilim, Dasala, Chitangjing, Sansalaga, Azu Gatkari Kongva, Ishi Nordwang, 45 Chinga, Isi, Kushim Wang Kungai and Rajari, 1,000 something grow, Yambuk Pidu, Chesamika Sunda, we in tada kamya kung jana miktonga ne illa chele ka matue azu no tumne kya kha ina ari hangda khle hiwi ukrudu tadubiu hi ina iwi speech le hangjinge hi iwi ningli tada hi so phungra gjile ga azula tendala sailga pome sorry senabdil problem ka jibak so salware He song manipur song hila delay tada sadakle he government mangli kala politician mangli me pen milo he will leave pengi ki maram kate khale ko hili agency ko khui adam le pressure khale lu ko
he contract he from the company ne sare jil sa sab ke jasa he li tra ka khong ko chuba mi la tra le ba me ka thala la chik tha jil I thum no thum khni thor bing no thum na he ya ru wang ne da phning la ka I thum mi main nine ne ong chang ge ji he le ta khle he la no thum na hi pa hi la ka Tom Milo, Kalanotumla, pressure Milo, a John Dong in the lesser long way, spiritually, but detail and traka, Tom Leo, the Hangareka, Aribaba, detail, Itakamahanga, Kasaban, and the Azil Itumla, Kulam Haika, Arila, Aka, Umfula Paika, Ihonateleka, Apam Atoma, Iki Kamahang Breaker, Azil, Jasami Hilly, ADC upgrades Halaga Hilly, Post Christian Mamila, Hihonata Clay, Kala. Just Hamili ADC, sorry, additional deputy commissioner by Indar Silaga, Arula Kig, Malayranga, Hikata, Aming Mangla, upon Hill Sai, the quick highway, Canalioda, Hita the Hornata Klungli, a John Tang Ukrule, is she Madam Jun Lana, away generally to me cabinet minister, cabinet Kabam Jili, Ishina, Jili, cabinet Pum Jili, Iram Lima Pum Sasija, Chika Tanzala Masamang Samre, issue. Bawi Bay Hilly, SCC headquarter, Chili Cabinet Miakami Aka. Jana is she Jaiba Sili, Aruhon PSC, he Manipur government, he Jamauda, Akalam Songa later, Nampuana, Ukruli Sare Jog, the G agendali, and listed and Sanglaga Jaka, Agendam Talamel, Kutak Jili Sangulaga, Kutak Jili Tata Saku Kuida. And listed least Sanguilaga Jitata, it on Saguta clearly, Arula Rapeli, he neither no Kamulia, Aka Kalia, Kanavamale, Masami Samre, Kurtasai Jilla, Yariwi, Indrechili, Kiss Harakji, Aruhana, Tumble Mapato with the Aka Hang, Aka Prograssa, Aka Hang, Aka Yixi, Yankishi, Ishi Katalatale with the Traka, he publicly, he hung Hangala, Mahangale, Joe with the Hilly, Kikla Sage, Ishi RAPHEI no bingli na request sababa ning shilaka reg jipatila thongmelo az Kamchong district li Kasom block li Phungyer block li ta khle kala Ishi RAPHEI ng seng la az hi wi rang cha kong hi wi chiroi an hopok laka lai jilita sungda ina NRCPR wi thongai na NRCPR scheme na jili 180 nearly 200 feet with Tonga Hagaji, Krasomina, Lai Galaga Tatu, Wakwai, the Iram Tula Traka Saleo, the Trakachilla Mahangam, Chili, Tongs, Kapuni Sang by Twiggy, Chili Sidele, Katuan, Hitala Samlaga hit Tonga, Kalam Lilgaba. Azugum, RIDFly, Kasaban and the Rangs of Gong, he revives up from red, he in some may twe. Now there is so much an island, Hipa Hilla, the Salga, Azugum Changa, Masabai to the Atung Pribaka Sire, Kyoto Hushuba, Kuchova, Sampangare. The Azugum he can propose hardly, Akamang retains Hawe, Akabaji. Next year, if Honami Prungre, Honaka Sake, Ishing Rapping, Krelita Kaya, Songfu, British Road Pingji, Pada Cleaner. British Road Litzat Kaya Songfu, Hina, Subsina Pakaya Songfujili, Marama Kavali Prunga, Ilisan Bukui, Akalaye. Atomna nice and kaya ku, atomna that kaya ku hilly, Kikla Kava Soprong Egiji, eveningly, Hitaka Satla, Toka lately. As ishi, Rapela, his song later clay, Chalo River later clay biwa. Me Atonala, in a Kangna war, Chalo River hilly, Tong Tataka lately, Mrs. Hombre. Ariaka Saka Lugijare. Boyana Kikla with Jilaka Saka Lugijare. Iram Song Takaji, he song li tong, Hiaka side the clay hilla. Ning Xing Ye or government illa, government of India la Ning Xing Ye war, government of Manipur la Ning Xing Ye war. As you Katarba Hilla, G, Kulam Highland, Dover, his homeman Tame war. Can you Kavajili, RIDFly, which should do, sorry, which one he we, Quire, Nuram he, Run Kavagi, Greek Fag, Jiba with Tongiva, Miare, Jibaja Kataklongli, Singing Kuelga Jibajiva. Every South the Jibajiva, Takungli Saga by Tata Sare, Kala, Knawali, Ishiwi, Iwi 45 Chingali, RAPHEI with Mamning, 45 Chingali, JJM NDDP, we what the supply scheme, program Maxon Kalamil.
or accept barangai na paure pungcham ji machang thue maram baba khukni hi khula hagau da source ka tali khure jau da 중금엘이 아퀴레 자우다 노디스 카운슬이 조할가 아르얀 등의 생천 몽릉에 아르얀 등의 몽릉에 자나 범구세자 숲쿠요 지바지 아주 희위 그러던데 다르레스파 이윌리 45 칭알 룽레데 클레 레버 사가 키감렘네 카 이싱랄리네 복하이 바바 야르위 항문어빙 odma sala saire gijiya ilirno akhalne chikthajima samita thalo ishrape nobi nathumu yaru cooperation hi tarka kho development ko ya nathumu bangle dile kho o sade gleja naram no kho supervise sade jila naram no kho naram no ne league sa jili chang haire simen 1/2 thalo jaga 1/6 thalo ki tadura sim thalo jaga thada khigla sao plastic paint de lo jaga sunu haila color sangal ga te la ga jingro haja simana ji khipao ta khna do issue ta khna do jana aju issue li government mang hilam samim ne hila samim ne ji mang ma phenna ram ni te ma ung da khle atam li ba khipa ne contract khura journey ga technique la thada khui ba ji thada khuru no kha khuna ramna kete ga hipa hi iwi wang ne gi hi phning mi laga sub contract khita khle local bing na la chipa ji ke ko khui mi local ya ri ko nga na ma ka cha ji ba i thum la hang ga ba ji la ta hang mi lo aju kui re li hiya ka hakta Jubilee 5 years phung la government songai na khi ga sami khai lam lem na ka teu me ka aju hili works li teu me ka wa spell teu ka ta sa de khle lung hili contract sa khwa wi politics meaning na ri contract wa san khai ne Aris teomega samida klei jilla concern emle lia thaulo ka iwa yaru minda ka officers pingjili ka sapadan cha khui khawai tha da salu jo ishi khuno sorry tangkhul bing ka swei hi complain mangao tisil khutu miolo go ji mangao o alla khutu miolo de complain thata itu mi version of the adjustment hi kthemila tarka sae gi hi hangaye ina nothum tong ali ishira phainawli media thone pil sak haina nathum na pramanjal I wili makak sun trakli saijilla in ma sak the trakali saijilla nathum na media lik sangjin media jin no ramwang development mukrami mre kha nathum na kachi kata ma ka pen de salala lelala Tuesday and Thursday and Thursday he obviously matemne shimlim temne he ishi 45 chingai wang he somi chingda legji mamlai lo Friday he na public donga we higda tanja tamli itumla are iu kendra mang mini thula teumeka opamli pamauda arui itumna la ngang gachar akha khram gachar chongau dan thongbang inkemnen trakali sai jilala higtha tamni na thumna lega malekla leai ka I office ralga I rakai ka nutum khipa likham sambang mare gi I chipa chiwa I masalak mare nutum wi problem lela I thumle la sam pai jila san milo kala inongra aju I thumli higtha saklaka na rumi da clear saklaka na 1949 hopokhaya ji chumlaka na lum khlawi chumlaka na phak chawi Jubilee sangsakla jiwi conference sangsakla aju itumna ka sapana khonase aju ishira phaili iwi khnawa ja mutison hin khnawa saure ka ishira phaino hi our option sala kaina state level lila national level lila e sports itrakam themne ishi 1949 hok phokte ishi khangate longbang tra khale ache khangte de jingdu na kha khale ishi hi khreli changde 49 day Aryan the RKL from it to me ka produce side clerk jibaji office parent record samilo it recording milo sansale in the chief case I connect to share chagum la in humeuji closing ji ivai jiwi reo the clay ache south basin and reo the clay atom the national level state level is the clay down international la wa kha ka kin changai la isi song hi ta ka mathering e jan hi
sabai deng da itum lum khlau ke chip masala itum wang sport frata kle lari ma chemla sport han ring thi khai khrejan no tum the me da le no tum the me kareli no tum na atum jil phaning la ka ke sabai na isira phai no bing ka salo ji I hangai athang ina iwi no tum school ra phai no bin ran thala khang de le le ka athang ina scholar school we akwa Mr. Sancho Horam son of late Somi Horam akar Somi we now Marahi itumi Indian BA which la ngulungu le fuko ju atam ni 20,000 10,000 kaji hi amning a mix up ni samne ali acknowledge sai akar Somi hi ilam na ka sada ana inila mosono sauda an school sakla ka na an jili ran tha de kaji ing la ka inal nyang kong kala athang 50 student ni ji ba ji sabai ka isira phainobi upa economic le backward sa de klebi lari ke theman ma chat milo isi principle le bil sangai sabaya ka marano bing upai ma khle no bing wang athungwi khikla sagi ji hi aina 50 student hi admission khuime ji khi khamanim ne ka mi chunga tada hili hiwile yenglaga ke themanga na khaba ke themanga ne yenga khaba ithumhi ring shipping ring shima man mak themin mak them ha aching than nam daw ji ne jana 그 사바이가 힉타다실라 카잉 밀로지지 이 항아에 아리 선조 마다 투옥다 노미아리 아리 이나 힐리 아리 듀람 살루게 힐네 노미아르 말레레 말레아카 아르케 프레시던트 라쿠미올로 간난 핸워드 사울로 175 아주 주위 이시라 페위 카탐나오 빙웨 방 질리 애드미션 쿠킬리 피 사파이 핸워드 사울로 조 RAPHEI Mahamerano. Now, Mang Musay Ring Palanga Talo, Lumlo Talo, Hotanala Honatelo, Ningla Jotelo, Ring a Pamang and Matang say. Nishere Ishui Chief Guest Kuira Kushim Vashum, Honorable Minister of Transport, Veterinary and Animal Husbandry, Government of Manipurna. Itumle atam gachida katamnao longli katom khami mang machila idada aman sakla ghai tuye na ga satsang khami wiwang changkhat ningshe niang naye nawi rin the television saikor ungshung sala krono gaji hilla katamnao shongwe on behalf I wish me ngaitle ara itumna Atam he torch barriers we atam he Kwikara best 2 players of 56 sports meet 2022 he must makwika charong laga itumwe atang chithakai presentation li chithakai khalaitle chi atam ra khimiruno LOC we presentation presentation khani mangai yarin na ningkhram samilo Kuire local organizing committee would like to give a small presentation to our respected Sir Tunotu STO Chingai and Jasami. So please come over the stage. Tunotu. Okay, secondly, to our respected Sir Timothy MBS, SDPO Ukrul. Sir Timothy. Okay. Nishere are a torch barriers here. Best 2 players of 56 sports made 2022. Atamra Kumirno.
Yarina Anina May Shargaji Taran Pang Pang Lang and a PMC. Yaria Pang PMC. Thank you so much. As we come close to the end of today's program, I would like to appreciate each and every one of you for being so patient and for gracing this program with your presence. Once again, I would also like to thank our today's chief guest of honor, each and every individual who have participated, performed, one way or the other, contributed to make this program a grand success. Last but not the least, very big shout out to all the RKL program organizing team for organizing such an auspicious and grand event. We understand that preparations for 10 days wouldn't be easy or wouldn't be possible overnight. So the amount of hard work, the contribution and the sacrifices that you all have made as a team is commendable and it's very evident. Ladies and gentlemen, let's all give a big round of applause for all the RKL team. Aritumna O taking he, Kuiro Pungriso Zingkai, Games and Sports Secretary, RKL, Aliata Midlay. Chikup Ngashuda, itumna Declaration of 75th Platinum Jubilee Sports, Cultural, Literary Meet 2024, itumwi chief guest na idada kwikami laga itumwi ngahan he officially hapogra. Flag bearer bingjira Rami Serlo Mangali flag bearer bingjira Rami Ser vai request adlay. Semicircle Sanald.
RAPHEI KATAMNAO long celebrating 75 years Platinum Jubilee Cum 57 General Conference Sports, Culture and Literary Meet 2024 Venue Kure Village, date 10th January 2024. Undertaking in a palm again to we do hereby solemnly take this oath that to take on the 75 years Platinum Jubilee Cum 57th General Conference, Sports, Cultural and Literary Meet. I swear before God that in the name of all competitors, I promise that we shall take part in the events, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sports without doping, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sports and the honor of our team. Thank you. Look on issue flag bearers ping the flag china you are tung hile kicha units which kicha na song lo cho laka hile issue undertaking hile signature sa file le legend lo ki pa lo mo mi le ta min lo A declaration of 75 Platinum Jubilee Sports, Culture and Literary Meet 2024 issue with Chief Guest Anakwika Mirno. Ya recycle reng ningase. Shirepenobing 75 years we Kak Sungwi Conference Kushim Vashum RAPHEI no ka sada Ari Atam Hili ina declare Sami Haira Ari ina Katak Tangi da Leda Klea Paul he to Kukia Tim Jili he to Kukia China Kla Kamang Sarno Ipangda Mang Takram Ko Mangaramilo he Kulam Hai Joroko Ari Atam na hui ga ti shuda itum break malai luimra ka ngalang da itum kare matchi hopogawra kuirai aina siai kuno kuirai versus siai kuno wi football matchi ari ponda itum singawra